Semeton sani kasihin titiang sedurung iraga nglanturang pangubakti puniki ngiring iraga ngastawa. Widi aji sane melingga ring swargan titiang matur penyuksema rening aji sampun micayang kesegeran pabuat titiang sinamian. Sane mangkin titiang pacang luihang para pelungguh aji mantuk ring pangubakti puniki. Titiang nunas aji nyarengin tur ngemertanin pangubakti titiang puniki. Titiang nunas sejroning parap Ida Sangyang Yesus Kristus. Amin.
Kaula muda sane kesena untuk kita Sang Hyang Yesus Kristus. Sedurung iraga ngewacen cakapan suci sane mangkin ngiring sesarengan ngestawa. Singgi Ratu Aji Widi sane wenten ring kraton swargan. Ring dawuh puniki titiang umedek tangkil ring ayun palungguh ratu. Sarening titiang meled pisan nunas pitulungan saking palungguh ratu. Utaminipun rekalaning titiang pacang wacen cakepan suci. Dumadakja Ida Sang Hyang Roh Suci nedunin titiang sami. Mangda napi sane wacen titiang. Presida resepang titiang. Utaminipun titiang nunas pitulungan saking palungguh ratu. Dumadak ya palungguh ratu merabotan kaulan palungguh ratu puniki pebuat membahang sabdan palungguh ratu mangde presida keresepang antuk sapesira jasane pacang miragiang sabdan palungguh ratu. Disejeronin para bida Sang Hyang Yesus Kristus titiang mapinunas. Amin. Sabdan Ida Sang Hyang sane jaga wacen iraga ring dawuh puniki kamil saking kitab kalih Korintus pausanipun 5 ayat sane kaping 10. Kalih Korintus pausanipun 5 ayat 10 sane maswara kadiasa puniki. Santukan iraga sareng sami sampun pasti pacang ketangkilang ring ajeng pengadilan Ida Sang Kristus. Tur jadmane suang-suang pacang nampi pikoleh sane patut tampi ipun. Manut pekardinnyane sekantun ipune urip becik wiadin kaon. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tangkil ring pengadilan Ida yang Yesus. Yening kalau kaula muda ketakonin nyenje lakar tangkil ring pengadilan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Punapi kalau muda presida nyaurin pitakeane puniki. Nyidanga sana menjawab pertanyaan ini. Tiang merasa pasti bisa. Kaula muda pasti bisa. Riantukan sabdan Ida Sang Hyang iwau sampun nuturang buat iraga mungwing sane pacang tangkil ring pengadilan Ida Sang Hyang Yesus Kristus maka sami jadbane. Sing ada anak ane sing lakar tangkil ring pengadilan Ida Sang Yesus, pejabat, anak biasa, anak sugih, anak lacur, anak tua, anak muda, anak-anak. Maka sami mekejang lakar tangkil ring pengadilan Ida yang Yesus. Buen pidaan lakar iraga tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Yesus. Sane dados hakim. Nah, indike puniki ketegasan mungwing rikalaning Ida Sang Hyang Yesus jaga mancut urip iragane saking jagate puniki. Yening raga suba mati, nah ditu lakare raga
tangkil ring pengadilan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Nah, buen pidan ragu kekal mati. Sing ada nenawang. Ne sebuah dana kepastian sane tu sing pasti. Pasti ragu kekal mati. Pasti ragu kekal tangkil ring pengadilan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Nanging buen pidan. Tu sing ada anak ane nawang. Yening irago tangkil ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Yening irago tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Sane dados hakim. Nah pipi kolenya ne. Kecerita yang ring cakepan suci wau. Ipun pacang mikolehin. Napi sane dados pergumulan hidupnya nih, perbuatannya nih, dawak di jagate. Yen gitu Pak Pendeta. Irago puniki selamat uli kerana perbuatan. Tu sing gitu. Mungguh ring cakepan suci. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatanmu sendiri. Iraga puniki sujatinipun wantah selamat. Sangkaning iraga percaya ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Malarpan iraga beriman. Jadi imanlah yang mengharapkan. Apa bukti iraga beriman? Nah, bukti niraga beriman, penglaksana niragane, penglaksana sane becik, ane luwung, ane setinut, ring pidabdab, Ida Sang Hyang Yesus, sane mungguh, ring cakepan suci. Duaning punika, sinahang mangkin, sinahang jani imana tuh, uli aji penglaksanaan. Yen sing iman to sinahang uli penglaksanaan patuh teken mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kaulah muda sane kesena untuk Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Ne asane luwung saja nanggo iraga mempersiapkan diri napi mawinan nak nu masan COVID di jagate. COVID ini ngeranang na liu sakit. COVID ini liu ngeranang anak mati. Sing tawang bin mani iraga pete mati. Ya diastu iraga masih nu muda. Senun iraga nyidang hidup di jagate puniki ngiring je iraga ya diastu kari muda nu raga muda ngisi kehidupan ragane untuk parisola perbuatan-perbuatan yang baik. Nah pipi kolenya nek sane kaping pisan yen iraga kaula muda puniki ngisinin hidup iragane antuk mekudang-kudang painekan sane becik sinah iraga pacang dihargai oleh banyak orang. Kalau hidup kita ini berkualitas, maka kita akan berharga. Kita akan dihormati. Kita akan dicintai. Kita akan dikasihi oleh semua orang. Jadi, sebelum kita menghadap tata pengadilan Kristus, isilah
hidup ini dengan kehidupan yang berkualitas. Gitu yang dijaga ta. Yen lantas dipet ide Sang Hyang Yesus mancut urip ragane ring jagate puniki raga mati bet mani. Ya raga tangkil ring pengadilan ide Sang Hyang Yesus Kristus. Nah irike ide pacang mapece adia sane utama. Utaminipun mahkota kehidupan yang tidak layu. Artinya sing ring harapan manusia kewanten raga berharga, dihargai, Tuhan pun menghargai hidup kita, jerih payah kita, apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Jutatipun sawireh sami anake pacang tangkel ring pengadilan ide Sang Hyang Yesus Kristus. Irikep ide pacang maiceyang napi wastanipun pikoleh napi sane manut sekadi biari solah iragane ngiring kita isi hidup ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Kita isi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dihargai oleh manusia. Di peti raga ngarepin pengadilan yang Sang Hyang Yesus Kristus, ide sinah pacang maicayang. Mahkota kehidupan sane nenten layu. Nah, kadiasa punika sabda Sang Hyang dumada ide Sang Hyang Yesus pacang ngemertanin kaula muda lan sira jasane mirengan sabdan ide Sang Hyang puniki. Amin. Kaula muda sane sinantuk ide Sang Hyang Yesus Kristus sane makin margi raga nglanturan dapung bakti diragane mesrane ngunggahang pengastawan sapaat iragane. Singgih Ratu Penembahan titiang sane wenten ring suwarga. Puji suksma katur mantuke ring palungwe ratu. Sarening palu ratu sampun mesabda pebuat titiang. Mi ceketen titiang kaula muda mangda titiang puniki dados anak muda sane berkualitas, mangda titiang dihargai sesamen titiang ring jagate puniki. Pengkalih mangdane titiang naler nampi mahkota kehidupan sanetan pacang layu. Sane mangkin titiang lanturang pengastawan sapaat titiange utaminipun pebuat kalau muda Kristi Yasa becik sane wenten ring pusat, sane wenten ring wilayah, sane wenten ring pesamuan di jajuaipun megenah. Dumada panguratu setata metininginipun yaningipun kari melajah panguratu sane mapaice keduagan yaningipun sampun mauleh genah pebuat mekarya dumada panguratu sane ngemertanin pekarian-pekarian ipun. Utaminipun di tiang naler ngestawa pebuat pengurus Kristi Yasa pusat sane ngemargiang acara rupake renungan pemuda Kristi Yasa. Dumada panguratus tata ngemertanin ayah-ayahanipun mangda napi sane kelaksana yang puniki yakti-yakti dados merta dan mengeluihan para palunggu iratu iriki ring jagati. Sepenglanturipun di tiang naler ngestawa yang gerejaan palunggu iratu. Sane mangkin nyungsung tema menjadi gereja yang membawa keadilan.
abot pisan tetegenan gerejaan Palunggur Ratu sane mangkin. Duang ning sakadia sapunika titiang lungsur dumada ja Palunggur Ratu mapace kewicaksanan becik pebuat majelis sinode harian, majelis sinode lengkap, para staf ring departemen mewah lembaga khusus, nalar pimpinan-pimpinan pendeta pikaris, majelis pesamuan, sanewenten ring jemaat-jemaat. Perabotanipun mangdaipun yakti dados anak sanes tate makte keadilan. Doangipun saking panikan-panikan sane tan patut. Sane pacang usak kesaksian gerejaan Palunggur Ratu, gereja Kristen Protestan ring Bali. Naler sane mangkin titiang ngestawa, pebuat penegaran titiang, Palunggur Ratu sampun ngwikanin, sampun kirang langkung duang tiban suwenipun, titiang wenten ring masa pandemi COVID-19. Panikan puniki sinah makto panikan sane abot pebuat titiang. Karena yang titiang sakit, karena yang titiang ngemasin padam, karena yang titiang kehilangan pekaryan. Duaning kadiasa punika 200 sangyang sane mangkin titiang lungsur. Dumadaje antuk kuasan atau sih paswecan Palunggur Ratu, kuasan Palunggur Ratu. Palunggur Ratu mape tulung ring bangsan negara titiang, mangno ngedohang titiang saking sakit pinakit utaminipun COVID-19 puniki. Titiang percaya yen Palunggur Ratu sane nyegarang, titiang pacang seger. Yening Palunggur Ratu pacang rahayuang, titiang pacang rahayu. Kadiasa punika 200 sangyang pengestawan sepaat titiang. Sepenganturipun titiang nunas merte saking Palunggur Ratu. Se panugrahan saking Ida Sangyang Widiwasa Sang Aji, Ida Sangyang Yesus Kristus Sang Putra, miwa patunggilan Ida Sangyang Roh Suci, dui madak je ngemertanin saha nyarengin kalau muda GKPB lan makesami pemirsa sane nyaksiang acara puniki. Amin. Kadiasa punika pelayanan sabda Ida Sangyang dumadak je Ida Sangyang ngemertanin iraga sami. Shalom.